инак ба диёри нозанини мо боз баҳори оламафрӯз қадам гузошт. боз ҷаҳҷаҳи булбул ва шилдироси ҷӯйбор ба гӯш навои дилнишине мерасонад. ба ин муносибат мо барномаи мураттаб сохтем ки аз тантанаҳои айёми бедоршавӣ баҳори табиат, баҳори зиндагӣ, баҳори дилкушо ба шумо шодмонӣ мебахшад. барномаи тайёрнамудаи мо аз ноҳияи Варзоб пешкаши шумо мегардад. соҳили афтода гуфт гарчи басе зистам ҳеҷ намаълум шуд оҳ ки ман чистам. мавҷи худ рафтае тез хир омиду гуфт ҳастам агар меравам гар наравам нестам. наврӯз ин рамзи эҳёи табиат аст. соли нави мо мебошад ки имрӯз бо ташаббуси ҷаноби олӣ дар тамоми кураи замин ҷаҳонӣ гаштааст ва мо низ мардуми ноҳияи Варзоб кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар ҷашни наврӯз тамоми оину суннатҳои наврӯзиро ба ҷо оварем ва ин моҳи пурбаракатро ки саршавии оғози сол аст бо тамоми суннатҳояш пешвоз гирем то соли пурбаракат ва пурфайзу эҳсон бошад. аз ҷумла дар ҷашни наврӯз оростани базмҳои духтарон аз ҷумла гулбазм, хуб ташкил намудани руфтуруби хона, тоза кардани хонаву дар, шинондани ниҳолу дарахтҳои ороишӣ, ҳамзамон дар байни бачаҳо бошад ташкил намудани бозиҳои варзишӣ, чавгонбозӣ, бандкашӣ, гӯштин ва дигар намудҳое ки аз азал дар байни мардуми ориёӣ маъруф аст. ҳамчунин пухтани сумалак ки ин яке аз суннатҳои наврӯз аст ва дар ҳар як хонадони аҳли ноҳияи Варзоб суннати наврӯзиро ба ҷо меоваранд, яъне пухтани сумалак ва тақсим намудани он ба аҳли деҳа ки он рамзи наврӯз аст ки чӣ хеле ки наврӯзро мо пешвоз мегирем то охири сол ин ҷашни пурфайзу пурбаракат ва барои мо соли накӯ хоҳад буд. наврӯзу баҳор дар шукӯҳ, дар шаҳомат, дар таровату танин ва зебогиву шукуфоӣ тавъаманд. ва имрӯз баҳори дилафрӯз ва наврӯзи оламафрӯз меҳмони диёри сабзу хӯрам ки пур аз рӯстану шукуфтан ва пур аз шодиву хӯрамист меҳмон омада. имрӯз мардум бо дили пур аз фараҳ, пур аз шодӣ, пур аз хӯрамиву дилафрӯзӣ кошонаи худро бо гули наврӯзиву гули баҳорӣ ороиш медиҳанд. имрӯз дилу ҳусн, чеҳраву қалбҳо дар шукуфтану дар меҳр ва дар фирӯзиву дилафрӯзианд. ва имрӯз ки ҷашни наврӯз, ҷашни дилафрӯзи фирӯзи баҳорӣ дар диёри баҳориву сабзи мо диёри Арахчин ҷашн мегирад, рост омадаву ҷашн мегирем. ҳама зебогӣ, ҳама танин ва ҳама шодиву шукуфоӣ бо рахшандагии хуршеди оламтоб ва хуршеди самарбахшу гармдеҳ меҳмони ин кошонаву ин манзилу ин дашта даман аст. ва имрӯз на ин ки қалбҳо, дилҳо, ҳусну таровати гулдухтарони зебои ин диёр зеби дигар, нумӯи дигар ва шукуфтани дигарро дорад. ва ин аст ки мегӯянд биё эй дил тамошо кун ки хубон дар Арахчин аст. саҳиқат лоларӯ оҳу нигоҳон дар Арахчин аст. қалам лол аз таҳрири гулистонаш бале бӯи зебоғистони ризвон дар Арахчин аст. ин шукуфтанҳо, ин танин, ин шодӣ ва ин зебогиву ин фараҳи баҳорӣ тамоми тоҷикони дунёву кишвари маҳбубамон тоҷикистони азизро муборак бошад. ваҳчи нигори турфаи турфанигори кисти ҳаст рухи ту моҳи нав
کوکب توست شاه حسن ماه کدام کشوری شاه دیار کیستی سبزپوش پشت و صحرای وطن سبزپوش است همه جای وطن سیر جان در بدن نوروز است تاجیکستان وطن نوروز است الو دختر دلم را برده ای تو دل بیچاره ام آزرده ای تو چرا از عاشق خود قهر کردی مگر تیر جفا نخورده ای تو ای بچه هکی سفیدکی یک دانه در پوپک قاش تو شدم دیوانه دیوانه شدم که همگی میدانه شاید که تو را نصیبی مگردانه طبیعت نوتکرار و بوی عطرآمیز این وادی پیک بهار خجسته را می‌دهد. خنده و شادی در لب کودکان است. گلدختران پیراهن‌های اطلس و چکن به بر نموده نوروز عالم افروز را استقبال می‌گیرند. اما پیر و برنا در این روز خوشحالی می‌نمایند و طلب تا سال دیگر با خرسندی به نوروز دیگر رسیدن را می‌کنند. نوبهاران ز گلم بوی تو خوش می آید همه را باغ و مرا روی تو خوش می آید همچون نرگس ننی هم چشم به سرو لب جو که مرا قامت دلجوی تو خوش می آید فسان مژدک نوروز بهار است در صبح صفای وطنم ترنه قطار است آن مرد که دلتنگ بود از خانه تنگش در اسب سمند هوسش باز سوار است نوروز نور و نیرو و شادی و سرور از عادلترین شاهنشاه عالم هستی از خورشید ربوده است مگر بخشاینده تر سیاره از آفتاب وجود دارد که مهربان و سخی باشد و لطف و مرحمت یکسان به همه عطا کند پس نوروز و خورشید هر دو همزاد و همسرشتند نوروز شد و چرخی کوهم باز جوان شد صد چشمه یخ بسته زینب باز روان شد بلبل به سر شاخ گل آمد به فیغان شد ای پیر و جوان لاله نوروزی مبارک ایام گل افشانی و فیروزی مبارک گلی بادام بوی نازی نوروز گله می سبز پایندازی نوروز براحت ابری نیسان دور بپاشد که تندر آورد آوازی نوروز عروسی سال سرخوش از گل و مول نهاده کجکله از برگ سنبول صبا از جد زلف از مشک بزد سرایت وصف او شوریده بلبل گل دیدم گلی گلاب دیدم گلی تشنه میانی آب دیدم گلی تشنه میانی آب شیرین کیاری به وفا در خواب بچه مثل گلی صد برگی در بوبت عاشقی عجب نامردی در بوبت عاشقی نکن نامردی عاشقت منم تو در کجا میگردی بوی نوروز رسد از همه در روی نوروز رسد از همه در همه در پیرهن نوروز است تاجیکستان وطن نوروز است جشن نوروز همچنین عیادت عائله‌های کم‌بضاعت بیمار و معیوب و کمک رساندن به این عائله‌ها یکی ارنت‌های نوروزی به حساب می‌روند و البته ما این سنت‌ها رو اجرا می‌کنیم و قابل ذکر است که در ناحیه ورزاب این مرام ادامه دارد و همه ساله صاحبکاران انفرادی شخصان سخاوت پیشه عیادت شخصان معیوب و کم‌بضاعت و نیازمند رو به جا می‌آورند و تا حد امکان به آنها کمک می‌رسانند. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر از بوی خوش نوشن و ریحان و صنوبر
наврӯз пайвандгари насли имрӯз бо расму оин, арзишҳои эстетикӣ, меҳру садоқат ва анъаноти ниёгон мебошад. ҷашни наврӯз аз қадимтарин ва густурдатарин идҳои мардумони эронитабор буда умри дарози беш аз 5000 сола дорад. дар ҷашни наврӯз бозиҳои варзишии суннатӣ ташкил карда мешаванд. инак сокинони деҳаи арақчини ҷамоати чорбоғи ноҳияи варзоб низ ин бозии суннатиро ташкил намуданд. имрӯз дар ноҳияи варзоб дар баробари рушду нумӯи соҳаҳои гуногун, соҳаи варзиш, сайёҳӣ ва туризм низ шаклу нумӯ ва пешрафти худро дигар намудааст. аслан писарбачаҳое ки гирди бозии гӯштин ҷамъ мешаванд, як тарафи муқобилиро интихоб намуда мухлисӣ менамоянд ва шахси интихобкардаашонро тарафдорӣ намуда бо ҳаяҷон бо овози баланд садояш мекунанду мухлиси ин бозӣ буданашонро исбот месозанд. гӯштин, чавгонбозӣ ва дигар шаклҳою намудҳои варзиши миллӣ имрӯз дар навоҳии мо рушд ва такомул ёфта истодааст ва имрӯз кумитаи варзиш ва сайёҳии ноҳияи варзоб мекӯшад дар байни ҷавонписарон ва ҷавондухтарон шаклҳои нави варзиши миллиро боз ҳам ташаккул ва тараннум диҳад. имрӯз аз ҳама бештару аз ҳама зиёдтар дар гӯшаҳои дуру наздики ноҳияи варзоб рушди гӯштини миллӣ хеле хуб ба чашм мерасад. аз хурсандии ин бачаҳо бармеояд ки тарафдорони ин намуди варзиш дар ноҳияи мазкур кам набудаанд. агар аз як тараф варзиш обу тоби бадан бошад, аз ҷониби дигар ба инсон хушҳолӣ мебахшад, бахусус дар ин рӯзҳои баҳорӣ. ҳамин тариқ дар рӯзҳои ид дӯстдорони бозии суннатии гӯштин гирди давра омада мусобиқаҳо мегузаронанду бо хурсандӣ наврӯзи некфолро истиқбол мегиранд. агар баҳору наврӯз тараннумгару таҷаллигари зебогӣ, муҳаббату ишқ ва самимияти инсонҳои кураи замин бошад, мо мардуми ба нангу ор, тамаддунсозу орионфари тоҷик, эҳёгару тавлидгар ва поягузори суннатҳои миллӣ мебошем ва дар баробари зинда гардидани табиат ва фарову шодӣ ба дилҳо ва ба қалбҳо бор гардидан, имрӯз миллати тоҷик, мардуми тоҷик суннатҳои бою гузаштаи ниёгонро аз нав зинда мекунанд. ва имрӯз чуноне ки шумо шоҳид гардидед, як су бозиҳои варзишӣ, як су ҷӯшиши деги суманак, як су домони пур аз гулу таровиши шабнами зебои баҳорӣ, зебу нумӯи дигаре ба базми наврӯзиву баҳорӣ зам намуданд. ва мо чун эҳёгарону зиндасозони суннати бои гузаштагонамон мекӯшем суннати бойро аз нав эҳё ва аз нав зинда кунем. ва имрӯз дар сурати расми ҷавонписарону ҷавонмардони мардуми тоҷик эҳёи рамз, эҳёи суннат ва эҳёи бозиҳои варзишиву бозиҳои наврӯзӣ бисёр хуб, зебо ва баръало ба чашм мерасад. бозии дигари варзишӣ ин бандкашӣ мебошад. дар ин намуди бозӣ бачаҳо ба ду гурӯҳ тақсим шуда қувваи худро месанҷанд. аслан бояд дар ин намуди бозӣ қувваҳо баробар бошанд. ин анъанаи бозии наврӯзиро низ дар ин деҳаи ноҳияи варзоб баргузор карданд. наврасони маҳалла ҷамъ шуда байни худ қувваозмоӣ намуданд.
аз қадим анъанае ҳаст ки занону духтарон як ҳафта қабл аз фарорасии наврӯз курпаву курпачаҳоро аз хона берун бароварда офтоб медиҳанд. тамоми ашёҳои хонаро низ ба берун бароварда хонаро тамиз мекунанд, гилемҳоро метаконанд. дар ноҳияи варзоб низ ин анъанаро гулдухтарон ба ҷо оварданд. наврӯз рамзи эҳёи табиат, тозагиву покизагист. инчунин бояд дар ин айём кинаро аз дил дур карда ҳамдигарро бахшанд, то дар қалбу зиндагии ҳама хушҳоливу хушбахтӣ бошад. мардум бовар доранд ки агар соли навро бо хандаву тозаву ороста пешвоз бигирӣ, ҳамон солро бо хушиву хурсандӣ мегузаронанд. бонувони ноҳия дар ҷашни наврӯз суманаки нонӣ ё ин ки суманаки дегдонӣ омода карданд. тарзи тайёр намудани ин гуна суманак чунин аст: гандумро як ҳафта месабзонанд. баъд аз оне ки сабзид, сабзаро гирифта тақсим мекунанд ва дар оғурча мекӯбанд то замоне ки шира пайдо мекунад. пас он шираи онро бо орд якҷоя хамир намуда каме дам медиҳанду ба зуволачаҳо тақсим мекунанд. зуволачаҳоро низ ба таври зайл рост намуда дар танӯр дар болои лахчаи ҷамъшуда мепазанд. набояд фаромӯш кард ки танӯрро низ маҳкам мепӯшонанд то дар гармӣ суманак бипазад. аслан тарзи чунин омода намудани суманак низ аз кас маҳорати хоса талаб намуда тамъи нотакроре дорад. хӯрокҳои анъанавии наврӯзӣ аз қабили оши бурида, ширбиринҷ, ширкаду, шакароб, қурутоб, оши далда, дангича ва чанд намуди дигар мебошанд ки сокинони ноҳияи варзоб низ ин қабил хӯрокҳоро дар ҷашни наврӯзӣ омода сохтанд. дар ҷашни наврӯз ки бештар занони тоҷик ба тайёр кардани таомҳои миллӣ аз қабили оши бурида, далида, гандумҷӯш, шӯлаи ба шир, ҳама инҳоро тайёр мекунем ва дар он бештар аз гиёҳҳое ки дар ҳудуди ҳамин ҷумҳурӣ мерӯянд аз он истифода мебарем. аз қабили пудина ва шибит ки инҳо бештар ба саломатии инсон бештар фоидаовар ҳастанд, кӯшиш мекунем ки ба ҳамин таомҳо илова намоем. имрӯз мехоҳем ки ба ҳамин таомҳое ки имрӯз ҳастанд тайёр намоем ва мо занон мехонем ки ҳамин расму оини тоҷиконаи мо аз қабили тайёр кардани ҳамин хӯрокҳои миллӣ дар байни ҷавондухтарони мо бештар фарогир шавад ва духтарони мо барои омода кардани ҳамин таомҳои миллӣ омода бошанд ва дар оянда дар зиндагии ояндаи худашон дар оиладории худашон бештар аз ҳамин таомҳо истифода баранд ва ҳамин анъанаи тоҷиконаи мо, анъанаи бобои бибиёи мо аз мо дур нагардад. иди наврӯзро наметавон бе оши бурида тасаввур намуд. қариб дар ҳама минтақаҳои кишвар ин намуди хӯрокро дар баҳорон омода мепазанд, зеро он бо гиёҳҳои баҳорӣ таъми лазизе дораду хони наврӯзиро зебу зиннати дигаре мебахшад.
дар деҳаи арахшини ҷамоати чорбоғи ноҳияи варзоб гурӯҳи дигари бонувон ба омода намудани ин нави таом машғул шуданд. بیا تا بر قدم‌هایت بگردد سبزه پاینداز. بیا تا غنچه گلها کشاید دیده را با ناز. بیا تا برف‌های نقرگین آبی روان گردد سخن زیبا شود زیبی هزاران داستان گردد. дар иди наврӯз кадбонуҳо мехоҳанд тамоми маҳорати худро истифода намуда хони дастурхони наврӯзиро пурнозу неъмат гардонанд. албатта ки зеби дастурхон нон аст. дар ҳама минтақаҳои кишвар нонҳои ширмол, кулча, фатир, чапотӣ, нонҳои гирда мепазанд. бонувони ин маҳал низ ҷамъ омада фатири варақин, кулча, чапотӣ ва нонҳои калони гирда пухтанд. аҷаб бӯи хушу таъми нотакроре дорад нонҳои пухтаи ин кадбонувон. ба маҳсули дастони эшон нигариста бемуҳобо метавон чунин мисраҳоро вирди забон овард. шиштанӣ дорад сари дастурхони тоҷикӣ, мазза дорад хӯрдани як бурда нони тоҷикӣ. эй биё бо ҳам биомӯзем сарболо кунем аз замини тоҷикӣ то бар самои тоҷикӣ. занҳои калони деҳа ба гулдухтарон дар ҷашни наврӯз тайёр намудани хӯрокҳои миллиро меомӯзонанд. инҷо гулдухтарон ки аллакай чӣ гуна омода намудани шакаробро омӯхтаанд ин нави таомро тайёр мекунанд.
بعد از چند لحظه شاهد آن میشویم که گل دختران از عهده این نوع طعام چگونه میبرایند. ای بهار آرزوی عمر انسان مرحبا، ای صفای روزگار چرخ گردان مرحبا. از نزاکت نکهت گل بر مشام کثرت، ناز نوروزی به خاک تاجیکستان مرحبا. نوروز رمز پیروزی نیکی بر بدی، سردی به گرمی و ترغیبگری وحدت و همدلی ساکنان سیاره است. امید اصلی پویندگی و ماندگاری نوروز بیش از همه در آن است که این جشن از آغاز پیدایش تا به امروز از قلب پیر و جوان خرمی و بیداری عطا می نماید. آنچه در ذهن و عمل و کردار مردم در عرفه این جشن به وجود می آید تنها شادی است و سرور، خیر و برکت و تازه‌کاری و پاکیزگی است. جشن نوروز به شک یکی از مراسم‌های پسندیده تاجیکان است که با صفت‌های بشردوستانه از جانب جامعه جهانی همچون دستاوردی کم نظیر فرهنگ عمومی انسانی پذیرفته شده است و با خصوصیت‌های ویژه خود که نیکی و نکوکاری، خرمی و خوشحالی، شادمانی و نشاط و سعادت و پیروزی را تلقین می‌کند مشهور عالم گردیده است. تمنای آن را می‌کنیم که نوروز این ساله به خاندان هر یک شما شادی و نشاط، برکت و خرسندی آورد. کوه و صحرا و دمن گل پوش است، بلبل از سیر چمن بهوش است. کوه و صحرا و دمن گل پوش است، بلبل از سیر چمن بهوش است. جای دل بازی و چندان بازی، جای دیگر سمنک در جوش است. جای دل بازی و چندان بازی، جای دیگر سمنک در جوش است. بیا دوری سمنک شبم امروز کنه، بلا با هنگ و غزل همه نوروز کنه. بیا دوری سمنک شبم امروز کنه، بلا با هنگ و غزل همه نوروز کنه. یکی پیراهنی اطلس به تنش، دیگری رقص کند با چکنش. به درود و به سرود و به سرود جشن نوروز رسید بر وطنش. یکی پیراهنی اطلس به تنش، دیگری رقص کند با چکنش. به درود و به سرود و به سرود جشن نوروز رسید بر وطنش. بیا دوری